Naimbag kinagasat nga rabi itay amin nga sangapada mga kasirib kadigiti ubing kayat kay nga isuro no kasano iti ag multiply from 6 to 10 usar dagiti ramay tayo. Okay, ang bilang tayo from 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, for example, pag binatugan tayo ni 9, digiti nga 9. Okay? No anaman dito nagbinatog dito'y agpababa, ti kaibatugan na ket sagteten. Amin-amin nga nagbinatog, ket sagteten aminen iti kaibatugan na, ti maysa. Okay, so agbilang tayo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, so dati nabati dito nga to pag minultiplyem laan. So 1 times 1, 1. So 80 plus 1, 81. Okay, dito met pag binatugan tayo ni 8. Ito nga 8. Okay, manipod dito yan agbilang tayo ti sagteten. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, 60 aminen dito nagbinatog agpababa. Dito manen nabati dito nga to pag minultiplyan tayo laan. So 2 times 2, 4. So 60 plus 4, 64. Okay, dito met 7. Okay, so 10, 20, 30, 40. 40 dito nagbinatogan agpababa. So dito nabati nga talo ngakin nga to pag minultiplyan tayo lang ulit 3 times 3, 9. So 40 plus 9, 49. Okay, dito met akin baba, dito is 6. Okay, so 6 times 6, 20 dito. Nagbinatog dito akin baba 20 laeng, tapos dito upat nga akin nga to 4 times 4, 16. So 20 plus 16, 36. Okay, so dito adasin tayo iti 9 times 6. Okay, 9 times 6 ang bilang tayo dito nagbinatog. Okay, 10, 20, 30, 40, 50. 50 dito nagbinatog yan. So dito nabati nga akin nga to 1 times 4, 4. So 50 plus 4, 54 no kwa. Okay, so dito met 9 times 7. Okay, bilangin dito nagbinatog agpababa 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tapos dito nabati dito nga to 1 can 3. 1 times 3 equals 3. So 60 plus 3 equals 63. Okay, so padasin tayo mat datoy 9 can 8. Okay, ang bilang tayo dito nagbinatog agpababa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, so 70 dito nagbinatog again. And then dito akin nga to 1 times 2 equals 2. So kaya't nasa 70 plus 2, 72. Okay, dito mat pag binatugan tayo dito nga 9, bilang tayo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 agpababa. Dito nagbinatugan. Tapos dito akin nga to 1 times 1, 80 plus 1, 81. So dito mat adasin tayo dito 10 times 10. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, kasi di ka simple iti ag-multiply from 6 to 10. Sapay ta nakatulong kada kayo dito ubing. So may God bless you all.